Ari we Tingsong he vocals he mahangam SinKeithei SinKeithei bingjang saka kachai win ne mahangam SinKeithei is the area we talented salakai musician come instructor ne we vocals ne ari team kanini siari side to sakwai ngrandele team kanini sili all the best hang de hundele idum league system sare si thau gi the kulasi haida mayu mada de sal chance le fuye league masa sarang e mayaram to Tingsong was an intercept square Nazarite winger by his support kasasa na yersimani one to road lay yersim na single chipaka jog sang nika striker baji katyo khatan ay mid air collision 50-50 so thada yang lori je saju pai lak khai khiklan nei di box chang sungai ga second akhlo maka lala within a fraction of a second match we outcome hing chai bai especially the box area along Hilia 18-yard box along Hilia any mistake medic kunong doctor mai bi tong interest sa having host team na chi ham gai bing ji ari ground Hilia available sami khwai remind hadle so thala kai through bola sa mangai dei Tingsong with number 9 striking opportunity. Goalkeeper na situation he diffused side out the goal kick for Sinakeithei. Arizong opening 5-10 minutes we long hilia Tingsong masin the aggressive samay dang road lay right wing wag long chip aga lop aga jawag dan as you winger masam hangrar thre corner no out kathak sokay the situation je midfield backup ong ra sa furno the out kathak sokay the throw in for Sinakeithei. Throw in quickly taken. And ball ta khai thale free kick. Aga Sinakeithei na samang delay. First, Tingsong fluid salangin road lay up and down. Midfield defense forward katong rip sang rip ta rip dang road lay. Thalang road lay. Football khang road ji like I said ina thang gang thala team effort sau gi the striker am thanai sal midfield in defense with support mlai khla masawai mnei team aksa the sang rip ta rip or khawut men rip kaji without hina khyu san ni ho the lay men ga bai hili lay ji thai rok to mathala ke chipa ke jozang di box area chang sungai re header sem gui vai sai ka mahangam flying horse kick kasale kajiban khi sala phamda trika di box along jili cycle kick a he tem sai de san ne ka ball jin na ngalai lim ta jurang sao gi da tak ro kai nei tha da yang milo cho medic ping jili ho sa ga re tin na stand by na le milo cho Adungu medic being a Red Cross Ahlam Tangsang La. High throw in for Sinakeithei again. Throw in with he cross Kung Saniga Tingsong with defense. Arujang oh, Yersim Nagam Talaki Samang late the box area. Whoa! What a shot! First blood. Matalagay opportunity ang samang the within a fraction of a second in natin gang mahangla. Mark masasa tu is no origin. Yersimli second origin space la track claim nim just a couple of feet fit kaniso ko mang with space like sanli control sa ko shot aga kuida deadly salagay clinical salagay finish aga offside. Whorehouse 雨下点下 Hor jamri ke hai Yaron na Yang lai shon ke ben me vai
kick mi hay đấy corner kick appeal sát lấy ok corner kick này dễ rồi VAR hi liều VAR system hi audience na sao ko tăng không lấy sports vào VAR hi audience na sao cho corner kick à cái sao mang cái lấy snack thế nó the box area li blue shirts cái chung hưởng muốn lấy defensive positions talent khui bom lấy post làm yan bom lấy cross cùng bay khơi can thế đấy thế oh clearance mầm thằng nào đang lại hey ha quan rồi so infringement à lấy the free kick for Tingsong hi chui cứ là săn lưỡi số hi cứ lì la và cho mà tam gì nữa yêu luôn người là mong mong này Sinakeithei ba chui side change at the right wing wide cross à không nghĩ được sao này cái rin miêu cross gì à hi khola liga cái thằng style nào hi out ta hay đấy mà thao được connect mà sao thử này giáo sử dụng goal kick for Tingsong Tingsong mà dù goal kick captain mà nó khui đari flick sa cái đầu hot khăn này không cần thế đấy still Tingsong hay half fling rau phía Nazareth na ball control sao khui lực Rin Mio ani one to rau lấy right flank và Rin Mio na ball hiang lấy pass mi zang đó Mayaram na sing phía through ball là mi được sao này cơ mà này đó pass mom thana tre oh hiller the box we line Jillian Fritzman na khale how the he free kick in favor of Sinakeithei. The box ayar janglin throw in lite. Okay, sorry. Corner kick ni je. Rồi hay da mình ngân hay da cái ta hidram thế mà thôi. Căng lên một corner kick he short ấy nó khuya đấy. Rin Mio ani one tung rớt lấy. Cross ung phải hồn lấy. Low shot ai à. Side netting lý do ấy. Thì phải nhận cái goal là thấy này chứ. Mà bảo là bình gì snack thì support sang hay bình gì. Không ăn đấy mà bảo có gì snack thì tao đã rồi. So goal kick cứ lý ra được chứ. Tingsong ba siwi goal kick. Mà hai người heading years Nazareth lirat lấy. Nazareth na skill line ball sing lấy mi yang lấy. Short pass to Mahangam. Passing options kung lấy flick. Again time Nazareth lirat lisit lấy. Di box area oh mà thala khai shot à này ka hi. Mahangam shot thì không mà nào được out ta đấy. Lagi. Yaron ngajang idum na ning jang lag khai pass neri je. So glancing header ka. Hot na lisit de. Ngaleng sing arjang within 1 minute opportunity khani le involve sai ka somehow blank fire mang sai re chuk low shot aga intercept sau khi này na boy ball na sing le kang leng một chín mi aka kang leng sing le la oh krong grang jai re fall sai re free kick for Sinakeithei 20 yards su khoi range ni goal chang bai la kan ni Messi long with favorite spot ni clearly Manchester United ling reu jang Igor Ronaldo la hi tha range hen wa thai jing ni hi yershim na khoi git le so our lefty ko are nang me okay asa ma thai ma de zili ko free kick dangerous like situation a 5-man wall Tingsong ba 4-man wall ne talaga sura ko khui ba mai ko oh hello fumble after a brief fumble and confusion desperate clearance are midfield sang sung rat le Tingsong ba 1-2 rel go wing wine sang wai onat le meram na supporting rel out ta here throw in for Tingsong fall nei jere okay corner kick thale formation liang ga corner kick thale the box area li mingun dak le ra hiang ga corner kick ma corner kick nei jere goal post lo meon lak le ma thala kai curling kick as ka sok na here head mam tha thre Tingsong wi header mam tharna rang em yaram na khui laga attack build up sa khoi honal sit le
Kang leng uli ra de build up sak vai an honan le di box sang sung na hai re yershim ball is in the lay twisting and turning back pass to Mahaingam na chip aga or attempt sai side change sa the ritme oh ho ha okay out tal di sidai re hey first half tai ro je yari tong na match le involved salak le ring phalan yang sir le pang ga phe itumui upload itumui support ka tong na chi thai le crucial salake pai sak lage dum tang le nang se ko pai lage le ko lai sa pai ko atam ta hai ji le gol a ho mai nei yui ga hai ji lang ba ba mai gol a ho vai na mai si ga hai ji lang ba ba mai Iwanari atamui longli khangreu hili second half opening minutes li Tingsong maziwi long range shot oh goalkeeper li straight raga sung nei volleyball style nang pitchok ta ri counter attack hot le nazarite na ball hi control sa hui vai hot nai kha khnam jili ma ga le hogi do free kick hi Tingsong basiwi nei jere nam khangrok hei khangrok ga ji contact sports sao cái đó in hàng chừng là football cái gì hiểu hay khang rok năm khang rok cái gì sang phong hậu cái đó sát chứ cái bài khăn lim sát chứ là mang rau bài này chỉ tháo cái đó injury là sốc pa bài foul thật là sốc pa bài cơ intentionally mía khali sát chứ sắc phong rây chỉ mình nên mà mang rau này cái tụm professional sát rồi rau được lấy bình hi khai cái là khai player avo sát rồi as a player it's how we tharma is zawi khaya le sar re tum ka song line reu sar dak le nang thalain reu sar le yang dak le bing hin 7 nam tala kai through ball ka pass mi sang e wing by hili winger 9 by no oh hello Torrenson intercept sa kuidar short passing reu the kangleng na passing options jung le ma thala kai space ka jung sa mak le shot ka attempt sai oh hello 20 yards we range in a drive aga shot aga attempt sai ka kula slide na jini ga kula mai lang na jini la out ta hai re exciting sala kai brief minute la kai re action packed minute ka somehow result jarit la 1-0 ching phi Sinakeithei we half layer Tingsong basi we pressure sangat le 1-on-3 ke goalkeeper bahina thalena situation di neutralize sadari Tingsong we half le sangsong le sidai side change sadari Tingsong we right out bahina ball hi sing laga passing option sing le thalakai line li nam khamik sat ne kan hai re Tingsong basi number 8 bahina long range sa ke attempt sai ke goalkeeper bana kom line to clear re Chi, Sinakeithei basi player ke extra langai ko ji black and white uniform sang lega ja phai muti basi national color sai na jang hai ko je hidai first hai gi no so matala kai option na samang ko ai clearance timely clearance from Tingsong defense Sinakeithei we half leung dar all the way back to the goalkeeper ramam na head sada back pass samidaru situation in neutralize side Thodrinso right out by na khui the ball hissing the line linam khaming san ne ma sam hangrar tre Tingsong basi we interception out tananai hili Ramos and two Tingsong players talagai counter attack hot nai ka offside nei je here free kick for Tingsong throw in kan sok nanai yersim to Rinmyo no bas matalagai samang ai wang thing oh space ka chung samang le oh long range ay what a shot matalagai it's a very decent attempt matalagai powerful shot aga attempt sai ka 25 yards ago rain sau gi da ta na ho gi da jaw le jong goal li ban after a brief fumble to Kuilak Haire, the ball is still in play.
Sinakeithei still on the offensive. Infringement ang lere, foul Nigeria. Free kick for Tingsong. Deadly salagay shot aga produce salagay ko somehow. Mazang thre. Yershim na ball hi sing laga. Control sagway honad laga dispossessed. Tingsong was with attack offensive he build up sagway honad lay. Ramngam na clear sagsok awi left out pa hili supply kami him connect himself to the out tahire. Throw in for Tingsong. Second half akuplam hili arila Tingsong hi 1-0 in a trail sadly. Equalizer aka yang throw in short in a query. Rin me on the control sa hilaga. Pass mix sang ni Temri sang in 9 and a 9. Tingsong in 9. Thought me in the Temri sang. 1-on-1 sala out kathak sokay re situation he neutralize sahi salaga midfield backup ngai delay. Or again time throw in for Sinakeithei. Glancing header matharna rangari lakang lang the control sa khui vai honai ka ball is control sarang ga Tingsong ba nang pai khui area 14 of Tingsong in as it was 7 by 1-2 road lane. Rung sungam may na talaga item say ka somehow kick lum samang ture diagonal pass kami orang tinggal lay orang diagonal pass kami sana Ramos sweet clearance matharna rangari 13 of Tingsong na shot aga attempt say ka the first day, first show, first match. Kup Sinakeithei Sinakeithei na goal akka ina yu hede 1-0 ina yu da match kup Sinakeithei. All the best for the next rounds to both the teams.